sportaši. Danas će vam trebati 2 čaše, 1 seotep, 1 škare i 2 sanke. Jesmo za 2 izrane, zato jer su mi to omiljene boje. I znači, uzmete 2 čaše i napokrit ruke. Znači, ovako da ne pada. Ovako. Uzmete 2 slamke. Dobro. Samo malo. I znači sa selotepom zalijepite ovako. Ovako zalijepite. Dobro. Znači, sad ćete trebati natočiti. Sad uzmite drugu. I trebaju biti iste. Ovo malo još više. Mislim da su sad iste. Ok. Dobro. Znači sad će vam trebati slamka. Tako. Ukošetnite. Uzmete 2 slamke. I probate piti. Možete i opet 2. Nije problem. Pa vidimo se.